Hi guys, бүгүнкү видеодо интернеттеги социалдык тармактардагы эң көп колдонулган англисче сөздөрдү үйрөнөбүз. So let's start. Internet. 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 Wi-Fi. 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 Search. Search is the search engine. Search engine is the sisteması. Link. Link. Şilteme, sılga. I will send you the link of the video. Settings. Settings. Gönderilir настройка. Home screen settings. Update. Update. Жаңыртуу, обновление. I need to update my computer. Sign up. Sign up. Катталуу. Sign in. Sign in. Girүү. Two-factor authentication. Two-factor authentication. İki baskıçlı tekşerүү. Storage. Storage. Сактагыч. Download. Download. Жүктөп алуу. App. App. Application. Тиркеме, приложение. I downloaded a new app. Кийинки WhatsApp, Instagram, социалдык тармактагы колдонулган англисче сөздөрдү үйрөнөбүз. Social media. Social media. Социалдык тармак. Account. 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 Username. Username. Колдонуучунун аты. Profile picture. Profile picture. Profil сүрөтү. Message. Message. Кабарлама, билдирүү, сообщение. Voice note. Voice note. Же voice message. Voice message. Ün bildirүү. Direct message. Direct message. Жеке билдирүү. Send. Send. Жөнөтүү. Comment. Comment. Комментарий, пикир. Leave a comment. Post. Post. Жария, post. Caption. Caption. Түшүндүрмө жазуу, көбүнчө Instagram'da. Story. Story. Stories. Like. 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 Жактыруу. Share. Share. Bölüşүү. Save. Save. Сактап коюу, жүктөө. Repost. Repost. Кайра бөлүшүү. Follow. Follow. Катталуу. Follower. Follower. Катталуучу. Instagram'da катталуучу follower, ал эми YouTube'да болсо subscriber. Subscriber. Катталуучу. Subscribe. Subscribe. Катталуу. Live stream. Live stream. Түз эфир. Password. Password. Sır söz. Login. Login. Girүү. Log out.
log out, чыгуу. Private account, private account, жабык аккаунт. Public account, public account, ачык аккаунт. Verified, verified, тастыкталган. He has a verified account. Chat, chat, chat сүйлөшүү. Call, call, чалуу. Video call, video call, video чалуу. Blogger, blogger, blogger. Influencer, influencer, influencer. Block, block, blockto. Report, report, арыздануу. Mute, mute, үнсүз калуу. Көбүнчө WhatsApp'та. Видео аягына келди. Суроолоруңуздар бар болсо комментарийден сурасаңыздар болот. Кийинки көрүшкөнчө, bye bye.